kanda subscribe wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, nawe uhamenyereye wibuke gukora like, comment na share, ubundi tujye tubana umunsi. Nanga wa AFC M23 yavuze ku biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi. Umuyobozi rero w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko abarwanyi babo batazaha agaciro imyanzuro yafatiwe mu biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi mu gihe yaba idakemura ibibazo byabo. Perezida rero Kagame na Tshisekedi bahuriye i Doha tariki ya 18 Werurwe 2025, bahuzwa n'umuyobozi w'ikirenga Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, baganira ku mubano w'u Rwanda na RDC wazambye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ya Qatar yatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi na Sheikh Tamim bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Abakuru rero b'ibihugu kandi bemeranyije gukomeza ibiganiro byatangajwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye, bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Ibi biganiro byabaye nyuma yaho AFC M23 itangaje ko itazitabira ibiganiro by'amahoro byari kuyihuriza na leta ya RDC i Rwanda muri Angola. Uwo munsi isobanura ko yabitewe n'ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye bamwe mu bayobozi bayo. Abayobozi rero bo muri AFC M23 bafatiwe ibihano bisabwe na guverinoma y'Ububiligi, nayo yabisabwe na Tshisekedi. Iri huriro ryagaragaje ko ntacyo bizatanga keretse kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru Reuters kuri uyu wa 20 Werurwe, Nanga yagaragaje ko ubutegetsi bwa RDC bushaka kumva ibyifuzo bya budashaka kumva ibyifuzo bya AFC M23. Ati ntacyo tugifite cyo guhomba, tuzarwana kugeza ubwo impamvu yacu izumvikana. Abarwanyi rero ba AFC M23 basobanura ko barwanira abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi, bamburwa uburenganzira n'ubwenegihugu barimo abavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Nyuma yo gufata rero umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama na Bukavu tariki ya 16 Gashyantare, abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwagurira ibirindiro muri teritware ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe rero bahanganye n'ingabo za RDC n'imitwe igize ihuriro Wazalendo, Nanga yatangaje ko abarwanyi babo baba birwanaho kuko baba batewe n'iri huriro rya leta ya RDC. Ateguza ko mu gihe bakomeza guterwa bazakomeza kurwana kugeza bakuyeho byose byabangamira umutekano wabo. Ati turi kwirwanaho, ikibazo nigikomeza guturuka i Kinshasa, kubw'ibyago tuzahatirizwa kugenda tuyikureho kubera ko Kongo ikwiye ibyiza.
Nanga yatangaje ko AFC/M23 nta makuru arambuye ifite ku byaganiriweho ubwo Perezida Kagame, Sheikh Tamim na Tshisekedi bahuriraga i Doha. Agaragaza ko niba bitakemura ibibazo byabo bazavuga ko bitabareba. Yagize ati naho ibyabereye i Doha mu gihe tutabifitemo amakuru arambuye kandi mu gihe bitakemura ibibazo byacu tuzavuga ko bitatureba. Tshisekedi yatangaje ko yifuza kugirana rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo iki gihugu gikomeye kizashyire ku gitutu imitwe yitwaje intwaro kinabafashe kubaka inzego z'umutekano zabo. Umuyobozi wa AFC/M23 yavuze ko mu gihe Amerika yakwemera aya masezerano yaba idatekereje neza kandi ko niyemera abanyekongo bazafunga inzira y'ubu bugambanyi no kubatenguha kuko babifitiye uburenganzira nka bene igihugu. Murakoze cyane, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Mambo.